enti okoko ne ho ene ne koko didi nkita ho kakra yehu se kita ho no mkodi ye no na sedie ne sa no ma no be talk of town enye hanko a o enye Ghana landing nyina wow ma chese sabio na odam hokra na okan delegation ho ana say o feel proud wa hwe ya from akra betimi otu akọ no na ekoso papa okre enkomo course bebre which of course was private anything you can say private audience no notwithstanding na there ba app ma ye de nyina ye ni je ho ma se de so ba o hene ne ke chance ntem nyina o say na ke chance so say ewura me am de no because me ma me kura ono we free ma me ma ba be dia de asem o de ja me ne say me se me dia akonwa na me dia komanim dia nipa me nsua ne ye santehene the wow ti ona ese me sua na me ye de me de hu because the 24 years o we have na me best starting po yengam family so pozi we po bi osua na ho na ese me ye de me sua to hu se mpanyefo mi no they busted into laughter o mu ngina esere ho a no kwa no ma be because we been no ma bia na ese kenchas no busa yewura say even coronation no the car some be one or two bi kakra bia eso use ne sa de me te ho asem say no papa you be call West Minister bi the car kra be see ho what I say na say kenchas be so hu se yewura comfortable one way or the other or be say kenchas be so busa yewura the car dey ko new okay there or ba won fa de wo hu say wo share the penny e wo adwuma ni na sabio na that was the first meeting of course so because no say hu obia they say hu santehene Thursday no asana watimi aba be share mampanyofo ni on Friday of which na no so na private meeting Friday there no was like public. Something like a public idea mpanyofo ni nyina ya de aba be share or welcome mo